Clear tu te chibai vek ule zun ni som pali ania tuntum chu khothang lam le Middle East poruak kan thlir ho le don nia ama sign kan channel min subscribe tu in za chunga kan loma la subscribe ve ri lo te po khan khonga yen lo subscribe ve zel te u Vladimir Putin and Joe Biden and Donald Trump angai sang zok zun ni som paruka US President le Russia President en mutur hian ti ati tam khopa chanchin bulian te po hian chau pho kan tum deuh ni te pon alang NBC News chuan zun ni som pakhat zirtop ni khan Russian President Vladimir Putin biang na anaya US President hlui Donald Trump le President Nimek Biden te chungchang asoi nual ani Putin chuan President Trump chu talen nga tak colorful individual ti in President Joe Biden nen kan thok ho thei atibok Trump admin atang khan US le Russia in lai chin na a chem maya mase Biden admin huna po danglam theiri te chuang lova a chan chu sang ni le som paruk US election na Donald Trump atlin chan kha Democrats te chuan Russia puina wang ni in an ngai tlata tuntum November sang ni le som ni election a po khan Democrats ho chuan Russia chuan la mertel ta thowani hetiang neu wang hian an relation he thlei thei ri lawani ber hi Putin hi parorum tak politics a mel ma te chu da thadu mai chi lal thut thlenga thut reng tumalo ni ve boka ma se parorume tilo chuan Donald Trump kha alo chung en ve tho ni in alang ti hian asoya voin thleng hian US president kal chuak ta Donald Trump kha midang lam tak thiam thil nga takani ti ka soidua chuti ni lo se president ani ho lawang I duemo du loemo mina mai lo takani ma se US politics la lu chil ve ngai lo khania politics pon lammi ania wangin then khatin an lom veu lain adu lo tu po an tam hle boka chu thu dikani ti in NBC palai Keir Simmons a hrilani tuna White House lo mek tu hi chu Trump nen chon in ang lo takan ni atia Biden chu a hun zong politics a mang fai red menia mi rang ve nia thatna le thatlo na an nei ve bok ati Donald Trump le Biden chuan Putin chu politics a mani khing puite tha tum tu an lo ti ve boka Putin chuan hetianga thlir na hi chu alom lo hle Simmons chuan Putin chu chiang fek fokin tual tha mang anga an pu na chehi engtin nge chan don tina zot takho maya Putin chuan katam chung hen kil tina tangin chan rang mangin min beirenga min se loi fowa a engthil ma hen min ti phok lek velo tual tha mang anga min pu na po hi Hollywood film chan chok ang vel mai ani ati Simmons chuan tual tha mang anga min pu na po hi Hollywood film chan chok ang lekani ati Simmons chuan Russian opposition party huai tu nun na chan an omfuk chungchang a zot le a Putin chuan a khai ngoite I hriat angin chutianga nun rong takni chuka du bi khleinem kun ranga mi then khat tor na le nun na chan te isoya midang tu te monen in hriat thiam lo na an nei ve te poni ma na chung chumo ka phur do nem ni ati sam et mai ni Washington Post in Russia in Iran chu satellite changkang takapedon ti a report chu Putin chuan thu om ze nei lo ati boka thu dik lo hulani hetiang thu hi kalo reve hleinem ati Putin te interview hi akim changin an lati chuak chialova NBC News a voinzun ni som pali hian an ti chua bel le don ni in an soi Joe Biden chuan Russia president a mu zo hian ama in press conference nei zui nga langa Russian president hian nei ve do nem tero kan la hre thei ri chia lo ti chuan Middle East lam Israel tual chung politics chi ri lutuk hi a in thli film tan taboka kanan soi kai le don nia Netanyahu chu bukin oma atling zo talo Israel rama prime minister ni rei ber Netanyahu chu nimin chonnet lai taka khan neseta bukin oma party pariat in hlom khom chon ne nan chang ta rama anin ne dan hi vote khat cheni le ngal
party pariat in hlom khom te hian vote somruk mu en Benjamin Netanyahu lam hian vote som nga le pakua an muwa tun ma po in hetianga vote khatle ka chak vote khatle ka tlata hi an lo om ve ziu zewa atlom lak thak du om mangi o vote thak mai Netanyahu chuan prime minister anga athu soi nung ber chu ursun tak mai nan soya Israel politics in herdan chunga alom lo thu te asoya achak lo na ero apom thungani vote la kania bibi ti hial an ko Netanyahu Israel chan him to ro pui chu kan mule ri don talo ani hi maro chu opposition leader ani chun zomanga heng party pariat tangrual sarkar hi angel het view chonerin omlem lova du dan rang ngai dan rang party pariat in zom khom sarkar hi engemon anzel don kan thiri photaniang chu tuna hi chuan mangtha Netanyahu kan ti mayangai ta rin hi zun ni som pani tlai lama tang khan Benjamin Netanyahu du lo pol te chu kongpuya kongzo in an chuak le fut vut maya Israelin sarkar thara nei tur lomna nipa fomen Benjamin Netanyahu an du lo thu an au pui vut vut mai ni kum som pani zet lal thu thlenga lo nuin hei Netanyahu chona din munahum zo talo chunia kum som sari pakhat lai ani veto boka ama vote tu tam tak po hian ahun to anti ve thowinarin om kum ni chung lekin tumli zet in than puyan ma chona party mala chak ber ni ma se party te naw te min thei to tlat lo maya mi thar chu ni se sarkar na siam le ngei narin oma ma se kan soitak ang khan kum som pani lai lo prime minister to a thil thar danglam tak han mu tir tura nei talem lo ni in an ngai ni ma na le politics thila ni angin din mun sang berlu aturin an fin na zong zong an mang veka Benjamin Netanyahu po hian athiam thila chuan na ro Yair Lapid le Naftali Bennett te kong sial zo du tuan tam ta zo kan hi Naftali Bennett chanchin hi kan soi to a kan soi mai pakhat ala oma chu chu mi ho saton to ni thu hi ni billionaire em chu ni lo ma se technology lama sumdong hausa millionaire ania kumni a prime minister photanga kumni dangero chu TV host lar taklo ni thin ler repetan a chhok ve thungang kum somli le pakomi Naftali Bennett hi defense minister alo ni to a sipai huai sen commando te alo tel ve to bok yamena party adina party mala sarkar na siam turin base na hanei kher lovanga maro chu tunang hun party lianten tangrual sarkar siam tura an mamo hun a omle fo thina hetiang hun tha he tong futa ani berhi prime minister atan yamina party atangin Naftali Bennett ani photanga alternate prime minister foreign affairs atan yes atit party atangin Yair Lapid tichuan deputy prime minister defense minister atan blue and white party atangin Benny Gantz deputy prime minister justice lamchel tuatan New Hope party atangin Gideon Saar finance lam hi Israel beitenu atangin Avigdor Lieberman ani bokanga education lam hi New Hope atang thowin Yifat Sasa Biton aniang interior lamchel tu hi Yamina atangin Ayelet Shekhet anianga health department lamchel tu tur hi Meres party atangin Nitzan Horowitz tichon transportation lam hi Labor party atangin Merav Michaeli ani ve thunganga environmental protection lam hi Meretz party atang thowin Tamar Zanbak aniang public security lam hi Labor party atangin Omer Barlev anianga communication lam hi New Hope party atangin Yoas Handel anianga economy lam chel tu tur hi yes ati tatangin Orna Barbivei anianga tichon labor social services and social affairs hi yes ati party atangin Mayor Cohen aniang energy lam chel tu tur hi Labor party atangin Nachman Saile yes atit party atangin Karin Elara anni rin ani boka
Intelligence Service hi yes ati tatangin Elazar Stan anianga tichuan tourism lam hi yes atit party atangin Yoel Ras Vozov anianga sakhwana lam religious affairs lam hi yamina atangin matan kahana aniang culture and sport lamero blue and white atangin chili trooper anianga tichuan Aliyah and integration lam hi blue and white party atangin pnina tamano sata aniang agriculture le Negev and Galilee development hi Israel Beitanu party atangin Odette Forer anibokang tichuan construction ministerial liaison to the Neset hi New Hope atangin ZF Elkin anive thunganga regional cooperation lam hi Meres party atangin Esoy Frets anive thungang science le technology lam Orit Farkas Hokohen ani vethunganga ani hi blue and white atangin ani social equity lam cheltu tur hi Meirav Cohen anianga yes atit party ani minister in the finance ministry hi Israel Beitanu atangin Hamed Amar anianga Neset speaker tur hi yes atit atangin Mickey Levy aniang tichuan finance committee chairman Israel Beitanu party atangin Alec Kushner anianga foreign affairs and defense committee chairman atan yes atit party atangin Ram Ben Barak anianga law and constitution committee chairman hi labor party atangin Rabbi Gilad Karif aniang Aliyah and diaspora affairs committee chairman hi Meretz party atangin Yair Golan ani vethungang ole INP mizo channel clear tu ten in lo bengwar phale theu don nya